Zinda chuo da zinda chungi lupru tsangma la tash dile. Kesa November 6 ki nimo de la CBSE Kuranzo official website ga la announcement tangsha announcement di khar ko la resha la wa yimbai na Kuranzo ki thanda upcoming term 1 examination jorwa. Kuranzo da November da December nanglo la term 1 examination chi tangro. Di gi kabla ani answer sheet ngazo OMR sheet lagyo. Answer sheet OMR sheet di khande doj tangwe gi Kuranzo lakpa la ragre. O di gi sample di ma tangsha ani sample OMR sheet di khandes kyanggo yeme chomarwe instruction di ma tangsha wa so kiranzo susu class teacher gi kiranzo gi class group nanglo la ani notice di ma tang yugre isi announcement gi pdf copy di ma tang yobi imbai na kiranzo di ma shipda yabu chin ma lo che ro go chwe chida wa ani kisi go yabu chwe imbai na shuma exam tanga rudu zambala kiranzo stress chik nyur dur anxiety chik nyur dur wa kiranzo OMR sheet di khandes kyanggo yeme susu nyane haku gu yobi imbai na wa ya semje chik nyur dur so kisi kiranzo lo ne go chwe me wi ba na ni kiranzo video din na lo la ngi kiranzo simple form na dishe gya thap shi chaw wa ta OMR sheet gi first half de la ta wi ba na wa ta nga sample OMR sheet di ga ji gi first half la ta wi ba na din na lo la kun ji gi box mang bu sto thang bu nga zo lak pa yong won jo de ta ya da wa lak pa yong gi di de zen din na lo la khar khar gyang go de ta ya da wa ta din na lo khar khar gyang go de la wi ba na so so gi detail sang ma din na gyang ya rish wa roll number date of examination subject khari me center number khari me center ki ming khari me da ro dige sama detail dige sama ma jang arish ta din nang lo la 50% chance khar du la wi ba na ro ta di masi wa yong sir da 50% chance khar du la wi ba na OMR sheet nang lo la kiran zu gi detail di nge ne jang jang ba ra ge wa du ro 50% chance di khisi nge ne jang jang ba ra wi ba na so so ga ji ming da dige sama nge ne jang jang ba yo wi ba na da roll number sama ne kiran sim de che go min do 50% chance khari yore la wi ba na 이게 box 되게 상모 똥바제기 찬스요. 똥바제 왜면 소소응은 양고 치기로 와. 이 누좀 발로 소소의 롤 넘버 디 하고 와체. 소소 잘 애드밋 카드 요에 바로. CBSE 롤 넘버 디 하고 와체. 아니 CBSE 롤 넘버 디 인 워드스 컨테스트 티투 로. 티투 얘기 아니 소소년에 프랙티스 chen 도고. 와 시바 부 망고지 가르치기도 라고 임바나. 이 장가디 마 링타니. 인 워드스 디 잠발 디스 카니에 되기도. 숑마숑 용구레 로. ayamena hakora ma hungen yung do din zamal ones tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore lan du slow shem go ro 1 crore 26 lakhs ro 81,458 lani ro tusma thanga dil tani susuma igit ma thito go ro I thitu me we bana ne practice chi ma do ro ani ya phagel nor do che we mane ya karsu phiju che wo chi ro hyun jogi ro karsu phiju che cho yo mare slayor ta one chena 요 정도 아니 얘네 practice chen de la ta shong ru de nang lo la ti du zam ba kan ye kyun te ma re ro ni shen ba detail dige sang ma do so so ngene yang tu ro ta de lo zo ji khar sem na nya wo du la wi ba na de la khar ti sha use only blue or black ball point pen ma do nak sa pen shen ba phi che cho men da nak do zob the en ro de phi ju ma chi ball point pen ram phi che de khar go do chen da blue or black ro red color de phi che cho men da green color ni phi che cho men ji mi ji khar go do blue dan black ro die ball point pen pencil ge pheju che chung mu pencil pheju chega che wi ba na unfair means la zigi la sha gon zogi ro so din zo bol pencil ge pheju che min do ro so only ball point pen that too blue or black in color okay di pheju che re sha dene section phajo dil ta wen la ba ye ngon jo la ta wi ba na di box chi do di na la nga zo khar te do la wi ba na de di na lo la khran zo question paper code di kyang gu question paper code di kiranzu gi question paper na te yuta so kiranzu exam ta wa kabla kiranzu question paper ji rawa ani question paper di gang de la kiranzu question paper gi code diyor code di dinal ma chuer box na la yo chung so yan die khare blue da black ball point pen gi ma do shimba jang chu go mar da le chung so question paper code di kiranzu question paper ga na ra re ti del ma thier ta di wa de la wrong method da correct method te do di kiranzu nye go chu gi sha chi yo di nye del kiranzu practice chi ra cha ro circle kya ya jibur circle di dark soya jibur ro circle dark soya de correct method khari me de khana zu king ro ta thanda nganzu gi OMR sheet sawa din nang lo la khar du la win ba na din de jibu mai ba che ro column ni thewa te shi te sida de la box line chik te yore and de la circle line chik te yor ro star chik che hashtag lan din ma sir line ni thewa te do ta di khande jang we me kor go che enda ine di nye la khana zu de sida question khaju ne khaju bodo do question number 1 ne chene ma du sto ni question number khaju bodo yore 60 bodo yor question thukju khajigi tela khana zo option kya ya yor tela
다 계시 키랑조 question paper 낭로라 지워 십주 모두 매워 임바이나 로 지워 십주 그 강라 만조 모두 le chungso jiwa shibju sheji shenyi den jang yon den zo la da gu hor mar da khonzu gi gya je hor mare ro tin du zamba la keran zo de la thanga de la juwa ta yo mar do question paper nanglo la serial number question gi serial number jo ro di shi su tak tak din na ma yang er di gi ya gang la jo cho mar da le chungso ma nga jo ma question shib shenga yo be ba na di wa la jang yon da gu hor mar khonzu gi question shib shenga bo da tak jang gu hor le chungso so kisi negative marking me wa yin ba na question 1 ne chin 40 ba do keran zo jang wa yin ba na ni digor digala thewa janga do yin ba na ni question me du zambalo khonzu din ma khonzu gi marks stay mare le chungso de le keran zo thia indi ke yo mar box din nang lo la le chungso ta ni khalo zo khonzu gi line ni thewa te shala so box chik dan de la circle gi line chik thewa te do di khari me ko rong zo ta inda ro di khari yore ta kisi ngi din de dine chik ngi tub ni chembu sune ta wa yin ba na di nang lo la ngazu question number te yore line thangbu de ngazu khare question number re niwa di khare response abcd ti kana zunya ni khengo ro adi box di khar che re la wi mena khesir da question number 1 gi answer di khana gi b re la ni din nang lo la circle din nang lo la dark so wi ba na dark so wa chek bu dig mar de la khar che gu go re khana zu inji minji de la letter b di ma thi gu go box din nang lo la pe khechum bur da box din nang lo la khana zu letter b di ma thi pe khechum bur option khari correct ne ud dina thi gu go le chung so di box di khar da star box da di pet ko yo na mena dojire ta di box din nang khana zu letter di inji minji thi gu go ro ta kisi de la circle ya shimba je do 1 2 3 4 question number de la 1 2 3 4 yo na shi de la khar da circle na 1 2 3 4 ste do di khadu khana zu gyang go re la wi mena kisi question di attempt che me wi ba na bena sha sha na question shi na lo ne khana zu question sumran sum do attempt che go me wi ba che and the question number 3 ga ja answer shing me wi ba na question number 3 di skip chi ro khana zu gi question number 3 di attempt chi ma ro attempt ma chi de zambal khana zu khar che re question number 3 ga ji de circle chi mi de 3 circle chi to di khar che go re khana zu dark so go ani di sample ji tong khana zu ro sample dinal ta wi ba na da question number 1 gi answer b re shalan khana zu de circle dinal dark so ro di so wa che bu mutig mar de la ni khar che go la so inji mi ji b thi ur la so question number 2 answer a re shas circle dark so ro di so sa wa je la de la khar re a inji mi ji thi gu box na ma ji na ga ja ra mar da box the final answer chir da osu so diche question number 3 ga answer shing me wi bana attempt che go me wi bana option yo wi bana an kha che re ne question number 3 di skip che yin ni tela dark so re circle din al dark so an question number 4 c re sha san de c thi do osu so ta nenga chimbu le yu da ni ke je nenga chi shu di khare la wi bana ro kya zu shimba de la khar mo khar gyang yo wi bana evaluator kya je tinge jo mar check chinge jo ro check chinge khar la tag re la wi bana di box di la tag da box di nanglo la khana zu letter takta yabu thidu mindu tagre teo yabu thidu mindu kisi box di nanglo la kisi thime wi me na khana de circle gyang yo be me ne kya chara mare osu so ani box di nanglo la kisi khana gi thiwa de la circle nanglo la takta gyang de la kisi khana gi a c d do gyang yo be me na kya chara mare b dig yo ner da de la b dig yo we ne khana b de la circle nanglo dark so yo che de la kisi khana c do thi yo be me na kya chara mar da main kharre sha din nang kira zo take away message kharre la yin ba na box din nang lo la khar thi yo jo mare dil kya cha ra ro shin ba ke gu jo mar le chung so box di yin ji min ji tak ta ya gu yang ma do ti cbs gi kira zo la khar te sha la yin ba na confirmation che do ji ta thang bu kira zo question ma lo we kab la ro thiwa di gi question number 1 gi answer b re sha sam ni kira di circle gyang ra da ya ta nga nor so question gi answer di b mare c re la yin ba na kisi kirang de la b di dark so yo yin bane kisi kirang de la c t yo bache c di digyo yin bane kirang ya ja ra re di ndu zambala final answer khwa la tag do check chingi gi box la tag da wa so inji minji box din lo letter tak ta jang go de be khe chim bure ra ta kya na ge ja mang bu ji la so ge ja mang bu la yo di kirang section de video de la post che twenzen gewa de ma lo da wa video de la post kirang twenzen gewa de lo da twenzen gewa de na la khar thi yo re la na reply written in the box will be treated as final kirang gi reply jo marwe response jorwa box na la tigyo jo marwe kirang lagbe gi alphabet ma tigyo jorwa the final zigi is ro shimba ke guch la yomar the box na la khari tigyo jo marwe the final zigi is dile gadget gi ma do di la khari chesha di tag men larta le chung so so
instruction dinala the takeaway message hodire ro box di inchi minji kyang wor kiranzo ndi sawa dojir da nyema ngazu ki OMR shina de kyang yan de mewa clear chungso iche ani last la ariore lawa imbai na the box chite re box nal kharchi go re so gi lakpe gi ma kharchi go re sikdi sentence di ma thiere I confirm that all particulars given above are correct line so lakbe ma thi and de la so gi sahi gyar sign gap in running hands signature gyar penishashana I confirm that all particulars given above are correct line lakbe ma thi and de la khachere so gi thenda gyar tenzin ina tenzin lan ma gyap so signature in running hands gyap ani de evaluator gi da na the signature dige sama kozi kya dugro invigilator gi sign kozi kya galir exam kabla ro ani gang de la da kozi gi center superintendent gi facsimile khare stamp signature di due me do inji mi check shi ma do ro dige sama jang sa we imba na ani kiran so answer sheet ya submit china dir ani negative marking me we imba na attempt yakbo chin tak da chi ma do question skip ma chi ma do if there is no negative marking, right, don't leave any question unattempted. Right, inji minji attempt chi. Okay, all the best.